I le whanatanga le pale mene la sa tofi, le Faaalia le finagalo su taitai o le tua ngai, whanatonu o fesili pi e ala wafo meritive, e tatau na taitaifono le kovana, i le komiti faatonu po le pod, i te tonu le whatupe tu tonu. Ai afte na i pe ona sauna foi sui lo tfanga. I le conflict of interest I tūlanga whapea. I ai foi la tō o ro ngāru rue ngā so tai ma business. Ia, i ai foi la tō conflict of interest mai whaalawela vina ai le autonomy o kovana. I la tō nei a pe o kovana. Io ia i le a fien business I ma tūlanga whapea na. Whai lawana ngā ruenga. Tele ia whatupe tu tono laulangi. Ia tu nu o laulangi. Central banks, ma reserve banks. E taitaifono ar kovana. Pe fo na sa noa nisi o to mo vai. O le si mafo anga ta uai taitaifono de kovana. E ilana komiti fatonu le fatupe tu tono. Le vave ai le ona faifa ai unga. Ai mai se lava I taimi tupu mai se financial crisis. Hataitai inga tu lai mai se tūlanga fōle le o le staple le financial market o laulangi. Ia po o whiangai fo I tātou ma liquidity problems. Ia po exchange rate pressures for you mai tua. Tūlanga ia tauna vawe whai e se whai unga. Ai le tupu tele se whawhitaudi. Whiangai ma tātou tunu o le atau te malama. I nei vai tau tātou iai le teknolosi fōu leo ai ai. E ni nau nai se kone lava. O mi e le masini. Sui le whai numera. Sui la whai ingo tupe. Mere ta uai le vave fai o fai unga pao en tula I mai ia mo meu financial crisis e a fia ai ia tono tatu tunu la o fionga le fonfu talai o te unga ia o mata watu se tasi o te unga o fapupu le term o le taimenga lue ai ia le kovana I lana tu finga ia tono e se mafo ngata ua o le tūlanga e fi malama ia la o fionga le mista tupe o le mista e o tula fono le tūlanga ua fa lau tele ina foi Ia tūlanga e whamaro lope a ese ai. Ia le kovana mai le tofi kovana. For the removal process. Ono ua whalau tele te unga peo nao mai. Ia tonu ese mafu ngata ua. A paule waenga o ese tautalanga I lea tūlanga. Ona ua whawhaingo fia, ona whatulai se whasea. Le suita I le tua ngai, whono tonu o fesili la wafo meritive.